Shubor nakaslem jong udongsan hima. UMLA kamaulai ubah proses di saukmi. Hagajan me jong kasngi baar ulalum ya kajingalang bat ki self help group jong kamau kan ro umshing. Bala penlong hayeng dorbar jong kasnong. Kumshi benta ban sngau thu ya kajing e kabakiman bat ki e ki jing don kam kabakum ki group ki don kam hakajing ya lenti banang penhe shu ya ka group ka jong ki. Hagani ka jingalang nakaliang UMLA ulakularu bashen on sakhot biang ya ka jingalang. Ban rakhe ya ka jingdap snem jongka group batru ban ai jingarap ka bamar san hajar shaki khatwei tli ki self help group ki bahap hapo ka mau kan ro umshing. Hagani ka sngi nalor ki nong ya lambat ki khot ka self help group. Layadon lang ru urang basnong jongka mau kan ro umshing uba el nong klau. U secretary snong lembat ki wei ki ri urang ba. Perhatikan di kot nas ai san hajar tingkah kau grup. Kau grup kau mula lakutai, kau harus pilih grup. Kau grup dia san hajar. Orang kan pilih grup nak san hajar. Ajin semua ni, berkerja ni, berdorong kat ni, berbersih ni. Bahkan orang kamu semua kalau pilih ban pen orang kam. Mana ni kau nak pilih lagi lakutai, aku orang tahu grup. Kadang mereka tangai, kadang mereka tangai kejingin dok. Subscription dan mereka jenuh pisah, seperti kasih video, seperti kasih seperti kasih kenai, jika kau ambil nak dong ai berendeng, ai berheng, kau ambil grup lagi sanaja atau orang Pakistan, ikam itu hamhe, nanti itu ikam di bawah itu kau berteri, jika kau dekat bagi, ambil skim juga lagi mereka kedua urkom, respect hak kedua urkom, bandirap mereka kejoki, kita di grup. Kita berlai kalau pergi kumpul kalau batang, ikat ni dah kalian jungi, ikat kan buat ada restoran. Kita ada grup lagi bagi terikam hak. Kau kita di grup restoran, ikat buat restoran. Kalau buat restoran, habis bahau hukum mana? Pernah kalian jauh kesorkan India, tadi kalian segi kalian ada kesorkan India. Nak kalian jauh modi, berkorea supaya kalau jadi grup apa India berapa? Bagi nok make it seng metai SSG. Nak jipu ban Christian dan ladi nak kata ban haye kosen. Sipau ada grup. Lah dia harus grup sipau di dan. Jipu nikau nisya habis fikir sipau swa. Umoi kau benda. Kalau grup ada yang musuh pun dia grup khasiat. Kamu kam ni khatlem lagi we. Apa khatam lagi we? Boleh tu kamu tak ada joki. Long kami joki tu nekap puan mata. To kasap long kami nekap bersim long kami kapes. Bersim long kami kapakhat lah kaperta joki we. Lakukan dengan juga kalau nak lagi long beriu, udah perhat nak tai we. Kamhai we ban ganti.